I know that your heart is mine. Baby, I like to call you my love. When I wish gangu, you are my wife. Like I went to zini, baby, Choose masketele like a loini langile. One on gonna do the like a loini ketile. Drop at the match if I had the bed. Look me feel like it, I wanna middle set. Takala de rantura in the river deck. Yeah, well, yes, welcome to Gazankulu Entertainment. It's your boy Swash. Namuhla ngena nakambe updates yaku why sisi khale ka mfazi wa Sibara yi nga winanga best Xitsonga most popular song, and in cinci xivanga lexi kulukumba lexi nga endla leswaku yi nga wini and why. Okay, no, well, subscribe, like, share, comment, tlhava na notification bell leswaku loko na upload the 20 videos you get something out of it. Okay, let's go. Xo sungula ta rangula hi laha ka loko a karhi a vutiseliwa va n'wi vutisa ku va ri mani pet va ri bot pet xisa lexiya xi ka xi vutisa ku i chuhwini na va ku a nga chuhwanga. Xi n'wi langusini phela xi la kahlekahle laha loko xi n'wi vutisa a xi la ta kuma ku ri wa titsongahata na, because obvious xisa lexiya xi va xi kha xi tiva ti-results ku ti tshamise ku yini. Swi fana na thicara u ta thicara famba nangu tsawa a vona mi kha mi rasa laha tlilasini a vona n'wana miyelini no va ka switoko lowu vulavula mahala i failini lowu u vulavula mahala epasini i bayizisa lavan'wana hi ku vulavula hi pasi. Swo fana na sweswiya xi se xi tiva ti-result hinkwato ku i pasi i winini kumbe a nga winanga. Xo hi vutisa kahle xi la ta twa ku swi nga koteka ku ri xi yi twela vusiwana na. Xi vutisa ku i chuhwini na yo nghena yo mana a ni chuhi mina a ni xikandza xo chuha to mi ni langusa mi ni vona kahle ivi xi ku yi na pride leyiwani ne. Okay, phela xi yisa xa a xi ta xi ya byala tichomi ta xona ku cincani kwalani ka loyi a nga wina ka most popular song. Mi cinca ku nga vi yena mi yisa luya a ku vi xongi a xi ta xi cinceni mara a xi cincanga xi yisa lexiya xo ve xi ku hayi leyiwa hi na pride leyi xi ve xi tshikisa sweswo. Ivi then a hi ngenini hi vona ku ti-fans or vanhu general va ri yini hi ku ya hi leswi nga humelela. Why since sesi laha yi na lero each and every day ya nghena ya va ka live ka hi-2 it's either yi va live nampundzu ka Facebook yi tlhe yi va live namadyambu during the day yi karhi yi update swin'wana yi kha yi tsaletela status. So since ka ti-awards letiya to huma hambi yi lo nyamalala, hambi yi lo teka passport yi ku Zimbabwe, hambi yi lo teka passport yi ku Malawi yi landa bushiri a swi twiseki loko ka ha ri nchumu a ku na lexi nga update-iwa laha ku ha nchumu a ni tivi ku humelela. So a hi tweni ku ri va ri yini vanhu kuloni general xi u le ku swekeni. Hayi man a ni vuliwa ku sweka man. Ivi laha no ha nghena hi vona Pilato muvambi lonkulu a ku misalo a nghoma ya munhu wa munhu leyi a yi dume na le ka Mazulu, Mapedi na Matswara maranga wini a nga wini n'wana wa vanhu. Futhi best album yi famba na best producer. Swi khome mali ya producer swi dya va hlekelela Pilato i le ku vambeni misalo a hi tweleni n'wana. Ivi lehi yin'wana ya ti-comments leti ni nga ti vona xi ku credit goes to you for Mr. Post's award. As for Shongi, she must forget about winning any award that needs fans to vote for her. La a hlamusela ku nyika credit eka Mr. Post ku va wina award a ku eka Shongi a rivale hi ku wina award leyi lavaka ku vahlaleri va yena or vahlaleri as a whole va n'wi votela. I va ku the problem ya Shongi i ku u hlamulela ti-fans a tlhela a ti vula madumu eka page ra yena.
loko va tsala swa negative ya bazela hi ku va block ya o ka hlamusela ku ya ina problem yo hlamulela defense a tlhelo a va vula madomu swicopeti va tlhela loko va vula swa negative a va block leswi swi endla ku asala na ti-fake fans lava chavaku ku tsala swa negative hi ku u ta va block wa hi vona ya twakala yaleyo the remaining fans on her page post fake comments pretending as if they like her, and this gives her a wrong impression about the level of support she commands, and it's a pity she can't control who they vote for on there. Yeah, misalo ihlamusela leswaku the fans leti nga sala the fans leti ti tsala ku swa kahle ntsena a ta ha tsala swa negative ti tsala swa kahle ntsena ti ndlongeri ti commenta swa kahle ti ndlongeri ta n'wi tsakela ku ri a ti n'wi tsakeli loko fika nkarhi wa ti vote ti nga vote because a ti swi koti ku tsala swa negative loko a tsala swa negative wa rhuketeli vuriwa domu se blokiwa swo fana sweswo laha ni vona eka va ri ndhuna xifayani ka n'wa xinyamana a ku Prince Rangani na Josh Rimani hi vona va controlaka ti-award ta MLFM loko i holova na vona rivala hi award vutisa Shongi ivi dyin'wana va ri i vumbiwa ri kaka ka Malamulele dyiku loko a ku lo wina luya wo lwela xivongo a heta dathaka va ri u tlele ku tlela u tsandzeka no pfuxa nhloko ivi dihleka ivi Khulbila a xi xave na movha ya xona kahle ya cow roller zebu 2015 leyi a xi lava ku ya hi yona eka ti-awards unfortunately swi fika swi tsandza ivi Pilato muvambi lonkulu a vuya Diyimani a ku kasi Shongi i lo deactivate Facebook account himpela i le ku tikeriweni n'wana wa vanhu a vula so Diyimani leswi vanhu va vulaka swona not me Magesh pastor u ri ni twa ku vava hi Shongi ni vote ko tala nyana ni votela Shongi problem ya Shongi i ku u vulavula ngopfu u na makatla wa titwa hi swona swi nga endla ku vanhu va nga voti xin'wana xi nga n'wi dlaya hi leswiya swo endla video a ku Prince Rangani i bari a fanele a nga vulanga Shongi i Shongi hikwalaho ka Mr Cool ti-artist ta ka hina a hi tshikeni ku nyanyuka hi nga vulavuleli please okay mungutweni Magesh pastor impela pastor Diyimani ivi laha mo hi zamanyana ku vona ti-comments hinkwato ku ri ku endzakalani la kumbexana ta vo swin'wana ivi Godfrey Makhovela Pride yi onhele vo tala Maxinji Moses kambe na xiyenge xi n'wi tirhisile swi ri u lahlenyana ne munhu wa munhu hina hi rhandza vunanga bya message a nga za a nyanyuka hi single track for the whole album ivi Oscar Xikhafa vumunhu bya laveka byona but na n'wina mi nga n'wi tseketseli guys alright na loyi hi nga tseketselisisi laha ivi Messi makwenu wa Omo xisibi lexiya swo lava Shongi u na makatla ngopfu a tlele a ku petsulela vaseketeri va yena swo lava yi komise ngopfu laha swin'wana swi fa swi ni bita ivi Mr Vincent Ngoveni Mr Vincent Ngoveni is a man of war ivi yi ku problem i busy na munhu a nga ri ka yena everyday i tseketsela Rangani sesi loyi a nga na mahanyelo Master yi vula ku sweswo n'wana Stone laha mara xona xi sasekile Mr Stone nga ri se yi hlekete ku gangisa
ku saseka na ku biha munhu a nga swi control a swi vonisa swona hina hi langute leswi wena u kotaka ku swi endla no swi control. Xongi a nga hloniphi van'wana, munhu wa munhu ya ba jealous down. A hi n'wi votelangi hi ku vona mahanyelo. Loko o wina ku ta va rough, ku xonga u xongile a nga hlawulanga ku xonga kumbe ku nghenisa xandla ka vuxongi bya yena i ntumbuluko wu nga n'wi fevhara. Respect number 1. Ni swi twini hi stone ivi lani xin'wana mixaka holobye musi n'wina na munghana lowunene mi xavisa ti-awards va ta wina njhani? Ya a ni leswi va hlamusela ku ri va ri ku xavisiwa ti-award. Loko ku ri ku xavisiwa ti-award hi mixaka holobye n'wana na n'wana a hi a xava hi ta vona ku va ta wina hinkwato for the best most ya swo fana sweswo popular song. Swi komba ku next year va fane loko va nominate-wa vanhu lava n'wana na n'wana a tshama na mali exikhwameni a kota ku xava award. Hi ta vona ku yi ta wina. Swi nga endleka ku the best newcomer ku va ti-artists to ringana 4 hi ku hinkwavo va ta va xavini na. Okay no a hi tshikineleni. Masiya a ku yena u na makatla hawu hinkwavo vanhu lava vulavula hi makatla sesi yi fane yi ringeta ku chichanyana makatla nyana la leswo president Mayankani wa vulavula swi laveki leswi hi makatla. Ivi lava ku Jean ntukulu wa ka komati le ka va psychology yi ku loko vanhu va endla TikTok hi music wa yena a langa ti-celeb a posta tona ka page ya yena. Sesi un'wana u endle video hi siku ra ndhavuko se a la ku n'wi suwa timiliyoni. Vanhu va tshika va swi tiva va ta ku kuma kwihi. Ntirho wa artist i ku vheriwa ti-artist to duma na to ka ti nga dumanga. Danke. Ya sesi lani yi ringeta ku hlamusela leswaku ri lani i nga ri yena a zamanyana ku postetela ti-artist leta to duma loko va kha va endla music wa eka TikTok a tshika ti-fans ta yena leti ti nga havaku mali swo fana na sweswo. Ya hi ta va hi hlayile mara lava vulavula hi makatla va ri a yisi makatla a hansi yi kombisa respect ka ti-fans ta yona na lavo ka va nga ri ku ti-fans a va ta va karhi va vhota hi ndlela yo fana yaleyo. Okay a hi yini ni ya cheka swin'wana. Ivi Xitsonga music yi ku swi tshikile hosi yi vula vito ra yena laha yi ku please check up on it. Laha va hlamusela leswaku ri van'wana a va tsutsumi va n'wi tshunelela va fika va n'wi khafata nyana ku ri a nga za hleketa mhaka wo biha. Ya swo fana na sweswo loko ri ku ndzima ngopfu ku le ku tikeni la South Africa. Tito Shayo Xinghezi xi ri don't count chickens before eggs are hatched. Problems Kwiza you win it before you win. Where's man Thomas Khoza i Thomas lo i big fan ri kasi a lo tshembisiwa award na eva a hleka ku ndzima ngopfu ti-fans la. Ivi Kombi aku a hleka ku sungula aku wa ha tlele na sweswi a nga se pfuka kusukela hi ti-5 award yi na problem ne a va hleka. Ivi Thoko wa ka Mjuni u ta va strong hi le soil la mchongolo aku maxangu ya ti-award kyar. Wise man Thomas a vuya ku rhangi a rilela xivongo sweswi ma-award u rhangi a rilela xivongo sweswi ma-award a kombisa ku hleka la. Ti-fans leti ti huma kwihi leti. Ya ivi Loveness laha ke Baloyi a ku hava award yo ti nyika.
Ngoveni la aku mara that song is powerful na mhana wa fana ti-award ta xitichi xa Vatsonga a hleka hey ni nge hlaya hinkwato ri nga zi rixa yes ivi na khulubila niwa aku futhe mina na munhu wa munhu hi vone ntiyiso shem ya leyiwani me ni nga yi hlamula xiswona khulubi na sesi va fambe va kha va tiva ku ti-award va tekile a ni tivi ku vulo ya ngangeni or vulo profeti wa byela ku ya wena award yi tekini wena award yi tekini ivi yena a go deeper papa a ni tivi ku va swi endlise ku yini because since va nga fika le va nga kumi ti-award they are disappointed something which is not good at all they are disappointed ma yi vona mhaka kona swin'wana leswi nga dlayisa sesi laha hi leswi laha ku yi nga wini nchumu yi ku most popular song i munhu wa munhu hambi mo kwata mi tlhe mi kwatinula hambi mo kwata mi ta tlhe mi kwatinula ma vona i swin'wana swa swigego leswi and obvious this is swi kombisa kahle leswaku yi vhete yi byela leswaku yona you winning already yeah xin'wana xi ku n'wina mi ngo squeezer va wine xivongo ntsena kasi volume onhela yini squeezer wa hina ivi xi kombisa emoji ya ku rila la hey ku trenda yona sesi laha hey aris hi ta ku yini ya ivi xin'wana lexi nga hi dlayisa xo hetelela i ku va tshame va vula ka Munghana Lonene va ku tingoma to gega na swicele a va ha ti lavi va lava tingoma leti nga ta tsakisa vana example leyi nga mu nyikaka yona tinsimu to fana leta ta va Dr Sophie leta to vulavula hi yini to vulavula hi lela ro vulavula hi va mase wa mina vanhu va ti-brutal va mase i risimu ra entlangwini leri ro tsakisa vanhu kumbe tinsimu leti ti nga akaku vana not ku ta swigegogego leti vona va nga veka nawu i nawu wa kona va nga hlamusela ku ya nawu lowa hala tinsimu ta so ta swigego na tinsimu ta nhlamba a va chayisi swo fana sweswo so leri risimu a handle ri tsakisa vanhu ra va nyanyula vanhu because i mhaka ya ku ri risimu leri a ri na swigego n'wana na n'wana loyi a ri yingiselaka ku risimu leri ra munhu wa munhu u relate eka yena let's take loyi nhwanyana u tshikiwile and i tshikiwe ku bava obvious loko a ri twa risimu leri n'wi chaya ri karhi ba u ta hlamusela timhaka leya to ya na mina na vanhu va mina ni se i va a kume n'wana wa nyuwana wa yena mara a nga se hila a karhi a byela liya ya bothi nga n'wi tshika a ku na loyi i nga na yena i na munhu wa yena hi lero risimu leri ri ringetanyana ku nandzihisa nyana ri endla ku munhu a kota ku phefula ka vanhu lava nga tshikiwa va nga nyisiwa na hi mujolo swo fana sweswo like ni nga nyika example fana makhasi na yona a ya ha ku heta ku nyisiwa hi mujolo le ka Master KG ivi na yona yindleni yi tlangeni risimu leyi tlanga part ya kona kwala yi ka yi yimbelela kombisa yana sweswo ti-video leswi swa ka TikTok yi ka yi kombisa na yona ku ya yi gegamisa luya so hi ku ya hi ndlela yo fana na lena that's why risimu leri ri tsakisa vanhu vanhu va ri twa ku tsakisa mara swi hetelele laha ka ku and hala tlhelo ku na yin'wana mhaka mani ya ku sesi laha risimu lera vona a va lavi a va lava ku ri share na munhu va ri ku na un'wana a nga endla video a ri tlangisa ivi loko a endla video a ri tlangisa sesi yi kwataka yi ku wa delela yi ku ya n'wi suwa i nga ni n'wi suwa close to 1 million hambi mamiliyoni mangani ndhawu leyi ku trenda 1 million yi te ya n'wi suwa yi leza n'wi suwa emisho laha a vuya ku hayi mina phela a ni lo fika ni rhekhoda risimu ra wena ni teka ti-instruments ta wena ni ya chela ti-voice sweswo ri tlanga as a DJ ku fana na loko ku kha ku tlangiwa risimu ra n'wana na n'wana regular just like that ivi se si jumpa yi nghena yi ku ya na ku suwa what swo fana sweswo lero sesi na yona a yi antiwi no a ri me ni nga vulavuli to tala mara a no la ku kombisa sweswo hala tlhelo ti-fans to tala ti ri sesi va na makahla va ti kurisa ene a va engage ti-fans va tshika leswiya kahlekahle va ri yisani makatla hansi mi vulavula na ti-fans ta n'wina ta kahle
mi ti khoma kahle hambi din'wana ti nghena ti fika ti-toilet laha ka ti-comments wena amukelana hi sweswo fana sweswo and vulavula na fans mi ti engage everyone, put everyone equal. That is where you will see, because fana ni ngo nyika na example ya Benny Mayengani va ri mathikithi va xava mara va gina va nga hayi. Ask yourself what is why. N'wina for sesi va yi tsakela mara u fika ka ti-vote va nga voti. So okay, no worry, mani nga no tana na ku update yeleyo ya reaction ya ti-fans kahle kahle ku va lava yini and va vona yini hi mhaka yo fana le. No worry, mani nga no tana sharp sharp. Ka n'wina mhani ka tati mahla ta tiburuku mara ka mihlatswa yin'wana hi le jamani ya vavananga mali ya givi le ku dyeni mali ya givi